tula mo amudi e cho Facebook no so no eda mo asepa nyame bajimi Dorothy Achampo Mompi Mami Jesua Lion Rock Big Gaps Fatima Muntari Rebecca Long Maki Favor Papebi Patricia Entry Casey Boatin Tina Alfred Obapa Aga Kendeidi of course Ujinemupa Afe Evelyn Obia Samuel Dramani Adepa Dedlena Angela Mwako. Hey Angie, woman of faith, the Lord is our victorious banner. Flow Nanama Kobi Ekweko Nanama it is saying ya Adepa agree asundema enso ejinemu and afe Evelyn or say Ohima Sarah Inshira Pizarro Classic Baba Moses or say Apostle General Moses or say the Voice of Power Ministry International all the way from Timai Hannah a free and so Abba Lebanon original and so ejinem now almost fresh from Union says September 2 Jamo baby achina shene day almost so ejinemu dende omo ebo ejuma ebusuafo Ransford for our down video no ba akoto so mame emono no store down no fa to so mame me shade enka ho asem chimo da wuta store their videos na me dia ma osisi ano fa mono no to so mame ana unsankai Ransford afena wo download to ada na hwede wani mu ko sabe nwotwe nkwan ebusuafo yeda soa ye ka achimoda empatasem eho asem se ye wie apata be ye mfie mienu ne ye bia no na nipa ma egu awiam gu nsiom na pata no so da so siwo na nakufu adu bia pata na no ansa no wo omufra bem no bia num so mu be wradwanu aha Ransford nyawe fa ba kono first one emono no odan dwane ni ewia singina mo he achimoda minifrim achimoda edwamono no nie fe ya nana redanko akufuado eni honorable kwasi akwa wo msidima woda mai wo breja ehyi dwano nie fe yes jai 2 years nana akufuado a commission for fia toata Ghana for awoni konsapam de na ko atona twene baby emai be kom akoton ade ana yonkom edwane ni o na Abraham pa hwedwa eno masia procent twa ho hia ti efe efom onyina ye pavement blocks eti atache bia ne gede eni babia abronsan nso na edwaguo no Ransford fayenko efom wo baby o mote no obibini nso ye nipa mo ha babia mayigu kakwem hwe babia matete etone ade wo bra ya wie apata ya wie dwa cause we kwanya apata ye dwa yesu ye wie ye no edisi for the Johnson atoso sa kwan ye fa so eche ya nche ni ye wie ya kotokuma he wo si ade ye odokota frimpom manso enso ati committee si enhwehwem ne chenim kane kwaso ano sa committee the report to bebo ye mfa mo ene so de yeso he ne so de Johnson etieni ene nsuo ya etoi obia wo still region bia no medru sabre ya said ya wabrabote wo mugu awiem eni wo bibini nsuo ya nipa etidie ye busa onabo kwasi akwa ene achim kotoku ma he dokota wo si ade ye frimpom aso se
da pay titiri wo hen no because kwase akwade wa na dwuma wi man pania be bia no it is a ke be kom NNDC for the junction atoso wo he committee report no no am se die edie ne wo mutia up to now esuo to ewie bo na ma me fo ebu awiam nana brampa malady hwe me se Ghana no krani pa kakra bi o so wani anya dia wade bi o be free unzako malady hwe ne ma ekoso yi eya se film sem ansa ne ja ne be hye no malady na store bi timu dada sa nipa ne tim memfa ye akropo so amekropo de no memfa nto ani malady time omu yese omu ebe ye dwa no wo a wo store ho bia no ni a register ni aje o passport picture ni e de aboso enti se na wo soro a ye wi soro na abekọ wo fom a ye wi abekọ fom de beka akire no eno na mpanifu a mudi animu no mudi bi mu obi a mayi bi dia mu obi na sebi we committee kwa nke yete won ene sei ye di ka register o mawie ana musi ye so malady abedo so asene tete de na wo ho no enti ga ne chene ne aka ne chebe ne beko ba ku fo kradu akrabedu ba ku kradu ya wo ye ne hwenye ye malady ko ba se na ye politics aye politics eti awia se nyina hwe wa chemoda new market malady omu nye no mo nchema ma no ene nsu atoto nye nsu ketwa malady anope won frama afa anope yi me ment na wada me be try no anti frama fa kwa wonte pie my me no he malady e frama afa anope yi no na sa wo maame wo central man enya sam ketwa na sa wo maame na nsu to malady nsu ato ne na sa wo maame e wo dwom a ahomachi no ko ye wo na frama ni nsu we nyina gu on so empanifu edi wo man ye ni malady eduru ba bi o mu hu ya mobo nyesu ye nipa o ati modan empanifu amutie ye nana dokota ba bi a wo bi atie we nyazi ye ka wanim ye ka na akire wo yetimi nka wanim ka ni ye ka akire wo se na man ye serew wadawroma wada me bom mu asema mesire we buru mo cha de ne man nkom mo ye se na kwa se mo omani kura nipa kakra bi ye fi ahwe man nya sa ye se mai malady se ka bi kura twaфо mo ni ye yo mo dai na me Ghana no malady ade ba ko so amahunu ni se bibi se nsi yi a ye mo bibi ho ban yo se trade bi active free a na akofa nipa ba ko mienu so a e ho no behunu se ye anyi o man fra so o mbesa wa bra market isi wo malady nya se ya to fom nyina kasa bra aye forest o amem mo aji emu ahurisie ye be sere mpanifo o se ade o wada roma dokota o manyene ye be sere we buru eno nkrofo nkasa na mo chester so no di odi ba ko mo fa ndie ma di odi mi mo fa ndie ma na so mdwe mra yo Mr. Champion so for mama me da se na so for mama won say politicians epese efa say enwa na so pa say ahemfo abayansa na politics eba free broni krom se free fa na eba yo hwe ba bia ya emayi etie na no kwasa bonten so ka akokotwu efa enkrofo bia na wo mutekwa mu eso enti sese no se ka bi eba no me fa so fa me ebi no kura nyini wo ntimi kura nante wo mkotodwe enom ni ade enti nso ye ebu wo mu so fa me sasabro engututuo enti hypertension ya abai ne ke se wo mu esofa echina wo betina wo yare da honom ni ade enti so fa me ne make ne se edrum na ye kan kire politicians no bi se ye wo mu mfa ye hwa so fa me no mu tie ne wo mu tie se demonstration emrante ni maba wo bu kromo so fa me achimoda no wo mu sori emrante ni maba no mu ma me ni mo na no mu na wo ye di wo mani sa no wo mu sori sabe ka MP no ayi bibia awie na ka dia biem na se bi obi so di nja sakoto so wo manyi ni ewo krom na wo politician ya wo di ade kokoto so ase ni se enti na Mr. Champion ho krade so mu se ni chena nkoyi etika mo behwe ma me sa na vedie etika die biem ni enjoy ya pe wie bi ntra ne afum bi abre yo mu din ni die biem so enti mrante ne maba mo sori mo ntanso mo ma me ni mo na no mu enwu ansana mama beka bibi enso of my mama po mu mpo ebe do next week no na se wo mu eka bibi ma wonte ya e ma ye nyina so ye nte ya
ye ba dwere ho na ne say ye be ye that's my lady achimo da so ho mango efe pa wo mango twa gu TV su ya ye be sro mu my lady omu nkoche store no ma wo mu ade o ya ye kan say this is die wu ansa na empanifo na tu ho anamo sa so a entwa yie Sompa Nkomo no ba bi etim de fa ti na ha ne da no wa wo be ye no ye ne ye beka wanim tena ne aka ne kama echia so a na ya tene wasikwa no my lady me da say ye da say abusuafo me Mr. Champo enra nyame asan ya domuma no faith oba ba ko sa da so 33 ai na oba ne kana sema Mr. Champo awereko yo duo ye bai o se 4 years na was super papa na o share me ni delay interview no and o fa me video no gina so de bompaye se wraden kai no na abaya ne akasa so video interview no ya wo ye no the way ya sabi a chance nka o gina aso de mo ya nka wo pitie be bia ya de na ko wo mo ya wo nim se gidie ne de ye adwuma omo tapu yi no na we se ni abado na me ade ba ko so ya me hu ni se entity no a wo de ma because na onyo ene se me ma ni bi emu ade ya odie na ya titie kunum no so emma de bia me ka Mr. Champo to de bia obai se so de anopa obu nkotodwe na ukunde ne sa toso bompa ma tetu gwan na brampa oba wo pe eba no because I is extreme and Rebecca te to de bia se so de a obu nkotodwe se daddy famsa to me yefun bompa ma na woni na eku umu no obeda kwa ka chensa bompa ma yes enso wo pe ma no ye wusu wura o ye lord over you eti ye kire na e man ti ase obi o ha woni my by say enjoy the marriage so do abefi eti eguso na 23rd August ampaye bedwa ya dawase ye odi abane de to be frank aboa man do do no rado won hira na me ye se wakatua de no yam coupon be ye on afi na hyase ye da se ebusuafo enra ye baba yo ella Manuela Jewa odina sembe daye na ye nsu shefa ye muya se oni ye ni aye brasof titibrem Kennedy kotnai as a house help allegedly and nako piepiem emanyin se tugo ni ade nyina abebem nti in ekwa bi so no ye bay peso kire se sofo no bu nkwase na de pese ye kanie me Sompa Nkomo ya mi ye enye obi anim guase e na me hwehwe ti mo ha na mo Facebook e na I say ye di photo ni to so na ye den nye do obi photo agusu ni eguri pa na anim ase at the end of the day solution na ye hwehwe no na ye nsanka ti akora di asem iba ye e na me ka say ye koda na de be chi no ye se pani wo fia eye sumiya so ya den na onyame shira prophet kusiapia warrior prophet said ye ni nuanom asofo bi hu basem a ogina na wo hwesa somdwe beba no eye sa asofo nyina asua na eboa me kai se ko nhira kesi ba he me frɛ ne penosi momi ka me kra me be frɛw ko nhira ye me ba enti jaya sam no maye na ye beka ampara o hweye be mabibia toyi tianwa me ko fie pena me frɛ prophet kusiapia na me se papa asem sei ena ebubo ba o na se ya nso no a me die o kyena me kodura meye sese me yeden photo ni nyana meye ena o si gina so na me frɛ papa bedukobi so bedukobi ba bia wo bia wo wura ade adea obi frɛ wadum phone ahye shoe black ahye shirt white said you could to bedi nana brampa eno si gina so na me frɛ papa bedukobi to frɛ papa bedukobi ena me ne warrior ene papa bedukobi ye conference papa bedukobi ba bi obi anyame hia no wagye me o si ye oyini ni mame me do me tie wasem o ya de adam be kumase bia me ba be hwew na me da na se na me se papa asem sei ni ena aba no o gina phone ni sudi no se
ohini ni me pacho mami 20 minutes na me sign afrew eno ye de phone to so na me warrior prophet it said in command say warrior say mommy wo de o didi adidi na ye be san afrew kwansin me wo na warrior san ye me sani me yi say osofu uche efrem me fa me phone be bia prophet uche bi obia nyame hira no amen ewe ebrei onyame tifo wo ye prema ni tifo ne ho akono na ne wo fe ya nhwa ne dressing me say last week o she batakari gribi me so mpam bi ma me bishop for batakari gribi ne fatane dodo na so fu uche frey na me pom di no oh mommy oh papa uche baby a obia onyame hira wati amen and o say ella ye ba ye nua ene sofu Kennedy eti sofu Kennedy prayer ye kosra na ofie onyina ye hu ela ofie ho so ya koda oboaboa papa no e ofie ade yo na de piepie firi mu ba no de ye ni mu hu hye nanso sesei no se sa na kra ne ka busa kra ne se de no pe na me menyema no na asem ni tu twa enam se enra no odniji ni betena show ni so say ope 1 billion na busa nse na busu apanyini says kan wa hu bida e to onka sem papa nkire ena na menya ne ntie se ye bra Kennedy ye se nkobema no 20,000 ena me ka che sofu uche me srewo wonu nua no monwene ho na moma no 40,000 400 million ne mfa mpata kora no na sumdwe ba busu afo sika nini ti see ya kwa picture betu suo ya kwa wuro bi ko tuo de ye hwehwe eye solution sasumdwe beba ti baby biara osofu chewo ye papa bedu kobi ye papa kusia pia se asem na ba se ye nukro enya nukro mo se mo de enya numu no mo petie se be ya o mu nua sofu ni din ebe akoda na sumdwa ba enie 40,000 ena omudia ben ela ti na me kasem kire me no kasa se batai ye si so etwetwe mpra no obi ankoji 400 million amawu ena o man ni omtwetwe mpra na nya by force unim se papa no wona wo kasa wo no twe mpra o yere ena akofio kwa bi so nya na yere kranka be poison obi betimi akasa me nkasa wo beye ba se otumi nya akukuduro so bia wona na ekotra wo yire na wansura no kotwe mpra no fa ne se mpna na akotwe obi tumi twe mpra ye ma na hwe no ko ne baabi untumi nkuno untumi nya na hye enti tie o maame se batai 40,000 akoda kumase obi timi da bibi wo de pebi ha dan se school no so na obekwa obeto aso obekọ wa se wo da so school aha etwei fa ko investment kora ko treasure bills na ko na didi ho sabi otwe na de ko yi otwe na anya wabro wanya bi ye si su nya 40,000 ke si estate what ya sana me na wo kan na e free sa wo so le free ha no ye pese e beti sa asem wo ba bi abi what ya ja ya nkrata wo be sign na ye nso ya sign because of compensation me no wakasa office wa accept enti ye mpese ye beti asem bi oba bi abi solution na ye pe onyame adom ene asofo a wo mo dwi wo mo nua no masofo ho osofo bi kra nkoti ni asem sei ega wo peni down for enso hwede asofo yi sofo kusia pia sofo bedu kobi ene prophet uche wo mo nam wo doso wo so mo mpa bibia tie wa asem ni se ya nukro se anya nukro wo mo nua no ene wo pese ni din ekoda na sane ye hwehwe edi 40,000 ela mitie kata ni maye ba fefe na fi mi fa di twato na man na bram pamrem yo correct me jitu masua bibi so afrimo sendra me bae nanka mamboa me
bone kra beba mitim say me koye papa no bibi ti me ba ya wo betima koja Canadian me da fro gu na ni mu nsu pacha me da wa asida kese nkoma o ene o producer na bedwafo ina aso fofo mpanfo ni nyina o mo frɛ ya o mo tachi na me da wase ena me gina aka ne se me free ha ekodru baby amekobia asem no me jema no ko ya we wo mu nyina afiri me mu ti me ne obi aso ni asem bia bio na ma ye mo ntwete ne so no pacho ye hu bibi mama yo na se dia akora yi ele ka se osofo Kennedy ka so obeku no tie nyina na ye tie afiri kase so ene ye dia akora yi hye ye papa Kennedy sa ye nim se nya dia obeye sa se bi obi a watimi afa ne se ne ba oni na tran de se BBC kura media me gidi of Kennedy e bia ode yaw ene keka bat adanse nti ye de ne so hye ne nsa se ochina bibia na onye sa nso tiela yiwani na twon free asofo nsem ewura sa wo so age contract e na wo ne nam asofo ho a ye very careful what asam na me ne wo ka no yo Mr. Champo sof mami onyankopon won hira wonya okese fi se na anu asema ya eba ye enkrofo kura ya wo mu age ho entre ha e wo social media no kura no na nya asem ketwa nenso sof mami emfe be miense bia ya atwamu Ghana ha sei ye hu se ni asofo bi no mo eso mo ntoma gu fi e wo abonten nenso so na asem wo se efa wo sunti no ama asofo no ba benya odo ene tema ne enkrofo ka se fadie to afidie so papa photo so ni nyina wo se wonye ntamo mo hu se na wo mpo kro ya wonye sebe wo mo part mpo e na wo hyede no ntama wo mo so ababenya odo na we se nyina ba so for me ade ba kon ya me kan se ewiase no be ya ma onua no yakopon so no wo ya ma wo mo so sofo no allegedly no wodi boni o sesenyi o ye de enye ye ne bi bo na te yakopon e de acha no de hia ne aye ne hia ne aye ne mo asofo mpedimfo ya obo mu din ya wo mu gina ye se sika we se free within a twinkle of an eye na 400 million yes ka ya emodu pa enu ntino ne me kan se me do mo se pa just say I am surprised I am nwanwa me do mo se pa na emumu no asofo no me to mo fo so mo hwe yie kwara nkete we se no no wo mo hidden agendas ai binumo edi na mo epese egu asofo ni mo se tom no mo na mo ya mo ye careful na kodem so me ka chen so mama the phone calls na do so we friend na me be adwuma yam ne to ofisi we friend no when very careful because wo ka any agenda na nam so we agenda so na nam ne abo pan so hwe yie because seska we say nsa sabe me sameka ebi kura wo buhwe ni bi wo kura wo so seska we say bi muda na nam sof ma me ne so Sompa Nkomo so ene asofo yi ne so nsa kan na oni nso yesi na do so e kande yidi obekwa akofo ne ho amasofo bi no na ko ne obedi waku enti awra wo wo fe bibi si woni so wo ko suku hwe so ne ko me no kwan kan pranche kwan kan majai I say go get yourself out na chese wo bubra pa ne Nyankopon so wo kira wo na o ma wo ekumpa na wa anya sa na case be down so a ekukura no wo nya bi if say ne wo ye ne mo Nyankopon djuma wo na wo twe asofo twefo bo se de be yo hwe yie na ne me sanka che o say yo hu yie wo chance so yo hu yie kwakwa wo ne jase ya wo jeja ho no emoa ti ne me ka che no so for mama ne me kan say ewrade won hira say de aye boko ama Sompa Nkomo so anya enimonyam anya good results me da say yo nana brampa my lady be da say pi nyame hira o my lady ne adwuma so a waye ezo ko fie nyina na wo ye ho adwuma she na adwuma nai nyame hira o pa me ni BJ me ye na mafra BJ na ye ho adwuma nyame hira my lady prophet aye nyana me ya say papa kusi apia me ye sure say o ya so sa adwuma tesesa de ni nuan masofo asem bi ba wo de do handle no nyame be hia pa my lady Ransford me pa to abrampa wie ya sa portion no omunye ni we ja ni tempa na ye fama wo no mu hu se nyame adom ye wie bibi my lady edi nka ye ma social media for ni ntia sese enye obi anim guase nti na Sompa Nkomo ho debi enipa ye de ni photo to so ye obi a wo twe da na so person o kire se asem na ye kan ko enya ha ni free ba enye so obi asem ba ya na pokudie ibi akoyi ni pe wo frɛ na
nana prempe na semi bi eti ma lady e be sere wo mo se udi photo no to so no na ensesa hwe but de wo mo ne se de all twi protest no ono de ye be me na hunu se bibi wa papa ni enya no enje na numu asem etu de ne tuso na enye yie ekwan bi so ana se ade ne batuso se mfa ne tuso asofo mpanifo bia bam aba besia no a na photo ni ade to so no ma lady ni ade to so akopede na ye papa titi brem Kennedy nipa enim no Ghana ha asam ketwa ye di se platform izo anza na mawu no munim ne nada eti e besere mo se ya mo ntra social media no so se ase ye nim de ye nim de ye ofia malady mami nka bibi enu no so na nipa bi enemy di nkomo se aden na ase asofo bi asemba na maso mu twan malady asem da oni me de mesa ka biem malady me se tete no ubeti sofo bi ho asem no na bia oyale ne ye kosra no enei wote sofo asem a eyensem wonworan sofo no bi asem ensem wonworan na me de me yane sa cross na do mu kom ani nyame na cross malady wonya huni sofo bia na cross da bebrebe awieye bremu awieye bre malady cross we da sofo ebi kom eti nsem se no ya na se fa wo mo malady uye prosini uye sofo uye wohene uye konfo uye hwan malady edin bia beka odin ho eti bo odin ho ban wo wodin na asem fa ho a yebo de wom na mpese me kama etie 40 wo wodin bia no asem fa ho a yebo eti nyese bia obi asemba ne ya yiri ye ho se tinchira nipa ne pese yegu nanim ase eti ebesra sofo no mo ne maya ne nam a ennante a mo hweyie ne maya na ba bebredi o madwene ena nem nam ba mo munya fast akono ne bewura mo a na kikiri no makoye no obabi wo ho so malady unya ye wi a ono obekire wo se kafia obekire obibi obem wo hunu se bibi wo wi ase wanya de akoshem malady ubeje wo pa ti ebesra sofo no ma wale amunimu lem ana sa ukofa bi won so a malady hunu kwan abefa so a oni ni pan benante akra we ye ni a malady nka meduru ha ti ebesra wo mu so mu hwe o mana mo tueye ala mami ka bibi nkyerɛw hwihwima de kɔsorosoro sesikai asema bɛkɛ sɛ na nte sa ana free unsa wa bra untim fanya hwe na sɛ te sa so ana waji a fa pa bibi papa ye na gya sofo na kiridie aso de menka sɛ menko bi ɛfa hu sɛ sofo bia ɛna wie ebrem no asofo na malady omu aba no ani brem ebinom ani brenti wɔte aso dem eti odifo bi na ase seconds osemate me ho omu na di sanse mu no omu bi na di sanse mu no omu amate me ho fo emu bi na di sanse mu no na baya bia ne ho ofe bi obebo ma so bia so onu nkwa no mtimi sha ne nkom omu na dodo na ase omu nkom se awie ye bremu nyankopo aka chem se me nwale wadi nkwa na hunu no makosa omu na malady se ya bomu malakas bomu sa malady ye besere wo mu se awieye bremu no se nyame de mu ye adwuma de a munya adwuma so na nsira mfiri mu mra na mo de se mo de ye kwa heaven malady asofo na de ye kwa heaven etimi nkoba se sie no me tie se me ni dom bia me di o machi ya me di o mo ko ba bi asofo no na se o mo di anim e de ye kwa heaven ti ade bi o mo ye bia no o mo manya misuro emra wo mu malady de metimi aka no ye da se etiela ba che osikani iwia why ana IBJ general presentation ma no aha na nimu beba enti wure iwia na yede wade ama na aboa ade Ransford ede na TV ni nyina dundum modem talk show bi aba na ya eden wa mi ase o abampa mi amehwe bibi ya se mi ase wa mi ehwe yama case number 1 kwa ku Samson ohodenfo eyi no fra ya obaye atonsu oba ne kwanton kro solo ene wa ba be gina daka mu kwa oda yiko o wa yiko ku Samson we
na owura ye your friends say die aha woni ensesa de wa GB IBJ adi client anyway me the blay better on fees one Aniel if I call some not enough. For yasem ya eno a yedi ni kame ye bey age compensation man asundwaba bia wo futu bia wo de be ma ye bey anase wo asem bia 0554931931 0548931931 na wo so wo de aba na etumi aboa ai na nyina yesuade warrior prophet papa kusi apia baby a wo bia nyamisha opi say maya de maboama asumdwe aba yenko amanso 0554931931 0542 hello 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 why need you nyakura hello hello yes me pacho udi entie 05549322 hello 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 me pacho yentie why hello yentie ukasa 1 2 hello 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 pacho yentie good afternoon afternoon congratulations Bukia wakakaka era mimi kata tena dia wajibu uchenye Sompa Sompa tapo kwanza na kitu ndio ndio kwa asoko kwa mala hapo ni shida kwa akaso ambapo ya hata ndio mbomba ya na nifanye sana watu because that's it. hello 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 Obapa yenko why mo bibida say yematiefo nyina aha emo bibia akwaba e de ba Sompa TV so e na fe Sompa FM me dof me busasa ompo no emu te sei me gidi se ene wukuada ahwie yi ohoye papa na me nso me ho eye wagye atomu se onyankopon adom ohoye se na wotwene kwa apro se na ebeto ya sondwe ma na che se me ne wo ye di afe
esanse nye obia na enya ne sei entina se dwumadie no course na se mommy etina se sei ya na mabewura mu 10 minutes pe na mene wo edi nkomo afo apomden ho etimesel se wonyi wafidie no emfiri esanse memfa kasa tenten se bio emetuatua wasoboa eye drum waso ba akopa abadwa so ne din edi 3p garlic mixture 3p garlic mixture edura obo ne din a eye edura enwanwa kire se 3p a wotene din no eye mixture eye nsuo duro na nsuo nim ai ena esanso ye edura ye fancy jaso eno aye won se ebibiduro no bebre wo hono mo a omako wawai enubra ne hahama no afiri kwaye breto mu di aba no ye betwitwa ni awro ho de de aguda asemu anase ehinamu na ya noa 3p garlic mixture piwak natural de abedwaso no ye fancy jaso noai ena nsuo ba kokora nim eti we che se enhama ne nubra no a ye kofa firi kwaye mu ede ba no na enuaba no ye di chinsam no eye natural no a ena ye di egu entoa mu na ye di afa abafu nimde so na ye di abedwaso na wonso nya bi anom a eba abonte ye friend se 3p garlic mixture medofo pebi nom na sawonum bia wobedi ho adanse e de akere afoforo ama afoforo nso hu se eduro no eye duro ena nkomo meni wo adi afripi work natural ye nche kora no ye hwe vitamin C obi kan obi si na vitamin C de adwuma vitamin C eye ede manipedua no enwanwa na ebro adwene ntiase so je number ne frɛ doctor ye krado wotene phone no ho se obɛfrɛ no no obedi nkomo ye de yakoma de na eye ni so ade hu ni se obɛfrɛ ye na bɛka de eye wo ede akyerɛ ye na saa yade na wo ka ho asɛm no 3p garlic mixture ebetumi atu ase na asaw yade ye ni je ba akopɛ ewa adwuma mu eno no ofrɛ na sɛ duro ni ntimi nsa yade ne ma wa na ye tete na ye haahai na yapɛ kwampa bi ebefa so ebekyerɛ wo na sɛ obɛkɔ hospital ana sɛ obɛkɔ ama sɔfo abompa ya mawa ne nyina ni wodi ho nkombo sɛ 3p garlic mixture ntimi nsa wo yade a ye mfo so ema wo nkotobi enne ma ye da soronko a enunti award no ye gia ne se ye gie ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 adi a me ne wo ka afa vitamin C wono eyetiawa se vitamin C e woni padua mu a ebo okwan bebre so nanso de ya ne se yankase ni padua no yentumi produce vitamin C yenya free atosode enuaba ene ne ma wodo a yedi ko ni padua mu ene me nya vitamin C ene nnura wodo a yenom entina 3p garlic mixture so no edro ne vitamin C wom naturally enuaba ne enubra na ede ye no vitamin C wom enti wono mu a emanipadua no enya vitamins vitamin C woni padua ni mu a ebo ma wakoma ebo ho ban pa eti akoma sma kuma ebomi kinkim makoma ye me ya me ho mete mintimi home ya de makoto hospital e de oxygen akosi mi so se vitamin C woni padua ni mu a saa ne ma no wonta enhunu bi e ye lack of vitamin C se woni vitamin C a ena ye ka obi o wa akoma ya de ya wo wotanya bie entunum 3p na emu akoma ho ban esan vitamin C a ewom ti de tosumienu se vitamin C kwani paduanum abra wonum 3p garlic mixture na wodi atosode ni nubuna ede ka ho anase enuaba ede ka ho a de vitamin C besa ya ma woni ebo ma unyini na wonfie kwa animu no wadwe no eda so aye sharp o memory da so aye sharp obono so onyini a na sabio ne nkomode kura ye ya baso onum 3p abra bia no na adwene ye sharp wo 70 years 80 90 oni di nkomatim say yes o kan suma sempa na akire wo famu abanso a ebeboa afi vitamin C so boa ema wo skin eyefe ni padua ne moamoa wani mu moamoa enye wrinkles abra bia wo ye moton wo ye smooth wonum 3p garlic mixture wo benyini de enso abra bia no wo ye nice eboa siesie ni padua no ankasa esam vitamin C a ewom nti afi vitamin C eboa ma wapo ne wapo so yeden eti honam ya o menyare so mentiapo no phone bia no ene uto nkwanta a wapai vitamin C kwani padua mu a eboa eyi pressure efiri ho
because ema wuntini mu da ho ema mo jadi mo afurusane ye nti pressure ne to nkwanta wapai afi vitamin C sa boaw ema abre bia no oye fit etimidi akoniaba etimidafo sameka de vitamin C ye manipadua ho asem de akire wa ebeje wonsem entire oba wonyem a etimi ka cha wo se tadi nnuaba because obenya vitamin C wom na aboa akora no obewo no na waye smart nom 3p garlic mixture na emwao number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kuma se boru akolena heba Danny heba Criske heba obenya 3p garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade AA mensa ewo ho Gabson pharmacy ewo Koforidua odo ni kire temalenso a wa obenya bi ato ewo honom UDS Charles heba obenya bi ato wode ubora Accra nso a okanshi Kingswalk Kosam ena Angel heba Madina so obenya bi ewo Health Alert Clinic ena wode baby a wo bia pharmacy shop ena baby eto bibidro okwa wo se wo pe 3p garlic mixture woji afa won safa toa na ho say ye wewere baby atwe 3p garlic mixture na say ye wewere enti sa mpacho enye 3p jifoforo efri nipa no ho na wokonom a aboa eduro de empene sa obeto na waanom na anom nko ade a obon se Ghana ha edu papa ewa ha abrochirefo ma yemfa bi mmanew nenom ebeboa ana kwa African market ebia ne boarding wo ho yemfa mmanew ebeboa number ne 0248 92 8824 kaisa eduro ne 3p garlic mixture yenye capsules pebito na enom ebeboa pa nyankopon ya adomu a dasene 3p garlic mixture ye no be said yesha yeda se ubaye ai se na se sani bi ye shit osi o mu nyero capsules to be a be catch 3p capsules na chense no kra bi eni wewum ena wo so ka bi ablante tena ha eh yasamu ejampa cha odi di say from odi for Isaiah am waterful and also bit my from abrante a auto correction or jinsan asem ya ye bobo hu ni say ye baidi de my lady sani afutu amode amano anka eye pa nanso emma ni bi ho no masabio odentare bone ana eden ekwakwaje sofo no bo ho ntale ya basabasa no wahye sofo so bu no nyame ho enim nu papa na fe baye ne ma ensem pata enti my lady sani man ekoso nyina so efantare hye hu bi ene se man so jantare hye na asofo ofo no so mbeye free kakra my lady bo bi ho no ma entare hye bone ne ma sofo ne yesa o se bu no ma se no be shatale a e de akosofo no ho no ebe ma adwibia basofo tum se sofo yi ube ho na fe o ka genesis kwa no de na mezados etino my lady ni nyina so ka hu bi enti se ni nyina be dia se na mantari o mo hye ene sesania ogbon ko munikuru ana mi just o munikuru no akokotra no okoto sofo mesela sambi mami bi yade bi e ma ne ya me ya pa oni ni kwa dofuo ama bode na bakama anyiyo no watima twa bode so de kokoma hwan so de koma sofo na kwa esa wo bo kura ma no no akasa de ne pe e de sani ma ni nyina so ka hu bi ma ne de ye hu siesie ye obama bi wona so oba bi won kura na sofo na bia na yire kura hu siesie no ye de so wonya bo abonte ne se ohwe ne se oba no ho yade a obetima akọ ho no mu enti ma lady ne ya wo ho no yo ye da se wa erade nka ye da se obai wa ya de case number 1 asemu ye konkran achimota Daniel owo ahomane so what hello Mami, mpacho timega. Miss Roma oni so kakra ma ye why pacho Hello, yete unka ba ma woni so me pacho me didi Daniel, me kasa fi achimota. o kasa free he Achimota. aha me yente unka na yesa wo bana wantimi amedu asembe ne wo Yo, mami, eni say ma worry am ni me yeriti. 8 years ni.
last year muna edwuma ye rough kakra enemo be basa oba no ka so obekọ ni kuma ba ana me gya ne kwa ma ne koe afi ko du yo say on wal bi ya kasa mpanifo aka asofo abom akopar chosa say on wal bi ye den oba ne so on wal bi o say me pe na say me pe ma na wo ya ma asem ma me no krede e ba ko pe me ntwantro ma fa na chi pe say yes de bia oba bia me hu na me ko fa no wa fa na chi ama oba na hunu pen me pocho da bi na ni o de hu se ope ma aya me fi adwuma ba fi na me de me phone to a na wa fa phone no ff numbers also eyi nko phone numbers also e ma bi so wadaji yankoi e de na siye te ban sa no na me ka che so me jano kama na ko ni bra Daniel me pa che so be ma wo ne so a e be bo a se woni ha ene ye ne wo yeso no me pocho te me ka o ka sa wo ma wo ne so a no asan aye ne me pocho nti e ba ne sa no ana me jano kama ne ko ye okudu ye okono no kra me ni ma ton me ka ba ko na me BMW bi ma ton me ton sa kan na me dis kan bi jano kama ne ko ye from me Saturday Monday no from me say scanner me di jano kwa ni scanner sa na me pa cha o man say me man 700 cedis 7 million na odi jano kwa me pa cha na de koye odi sum na wo ko ba bi na ade ma no me pa cha da bi o kra me say o ko na ma me nchen nti me de me jano kwa na kwa ba oni nkwala na me pa cha ne me ba mo ye 3 nkwala me nsa no mu ko disen omu ko disen na omu kwa ba omu 700 one cut down that do mu ko di o no mu ko krobe so de ya mesa ni niska krobe so na no mu ko Asifo society omu frakra kwa Asifo su me po akra kwa Asifo su ne nkwala me nsa mu bedfiri okro mbedru Asifo su se na lorry fare na 7 million na sa ka say me ana me di omu ko station ekofa kama yo onu twa seat menu ana me twa ba ko kan se de be anko anu be free nti ona 80 cedis nti first ni sika no yusu we call 200 cedis o mu fa ka se be ka 500 nkura me nsa nti Monday no friend me say scanner santi me send ni scanner fan course with no so ma me na me expect san ka me ton ka no kra no obeka se bia ka na maton no shop na obi ma me no a wo de ne maguma na scanner she no first esko ma me kwa na ka me first start be say dey obata na fie also wo chi wa metuma support o but one ye ne sa okwete na okrum say me send ni scanner and say scanner office be opasa wo send there and the brabetna na yen scanner wa menu ma so ba me kan ya ni ana o ka se me na me ka chenso se mesuma blood dia ba bi ekota de me enfa me ho me nka se kwete na wa me che wa na also ko abanto kwete na so office sika na asade a and the sign brand me de man tissue bi ma de chi na me ma me frame me say me yere say on worry bi me to de me sa ebren na bone be assemble na si wa kra na me ntumi nkanchen na me o no kre says o kasa me de aka na me ni mo hwe bi ko me yere okọ ne krom nti on ka hwe kire bi te de no be for say o de wonsa ebro ana no be ni so sana waka kire ni sada me frame papa me bisa no e papa ba ku bi o no e so foti bi ani on na me frame ana me frame no ka kire no me frame na o say no kre sana me yere frame na ka kire no na me say na se woni me wa sam kra na ka kire me o hansa wako okodu kromasa wo be sa de say ni ngwase kase nti ene mu de no kre ba ko pe me so me gufu kakra nti man frɛ no ni 3 days time asa me frɛ no na me ne kasa na o ka kire me say no kre on ware me biem na wa frɛ me busu afa ka kire wo say on ware me biem nti ko ya me fa so no de me sa ba bra me na me so ke sa na o ka de ande mati me ni asem bi aka ti ne mu ewo mu sa na ja me ko me akasa me ko se me kwa kopa ne cho ende e ko ugun ko tujo e pa ne cho mo de no wana wa ne ma me ne papa ne maintenance asemo bi sa me ne se me nkwa na me ba ye dia ende o mo ni mi ne asem bi aka e san se
ɔmo hia me ne mabusuafo nti sɛ me kwa na mabade a ɔmo ne me nka asɛm bia nti me sanko na me soki sɛ sa na ɔmo aka de amati na me de me firi ɔkɔɛ me sa na me papa no kɔɛ eme nu kɔ papa akyɛw ɔmo fɛn tena ase ɛkasa no na ɔbaa ne ka n'asɛm na ɔwie no de odi twa ato so no de ɔnware biem ana ɔmo bisa no sɛ dɛn na me so no wɔka na me so no kredit e ba ko pɛ me ne be retena ya akyi na me ne problem kakra no wɔ no sɛ ɔmpa adwuma obi adwuma ma na wahye no nti me no yɛ kwadwefo le ka sa pa ne ma me bu afu sɛ ɔba kwadwefo de yɛn ware no nti sɛ me sɛ yɛ kwadwefo de de me nja no life ma no because ɔba kwadwefo yɛn ware no ana me de ɛgya makoma kɔ so kakra na me kaka sɛ ɛnde ma me sɛ ɔse sa de ɛnde wo na ogu ma wale nti sa de wo na wankasa wale wade ɛde me mo sɛ man kan yie ɛyɛ nkɔsɛsɛm na me kan no o gyina wase anim ka kyerɛ ne sɛ kotoje pa ne kyɛ wo sɛ o gyina wase anim asɛ nkomodie ya wo ka nyina me hwɛ wa wo ka fon wo gyina wase anim ka kyerɛ ne sɛ wo nwale ne ba no yo toa so hello ma ye tie o nti eba sa na me pa ne kyɛ ibu kotoje pa ne kyɛ sɛ de si no ɛyɛ yaw na ma de ka bibi sɛ sɛ me ne me yere nya asɛm na sɛ baba pa kyɛ na ma se ubu for sanka ofa me say me so me yo so the obu for na o kan no anything na ma me so me kan santi me poche bi nsibi ana me di panicho ti me ba kra me sa ma papa ne me ma me na frɛ no panicho ama me so fa ba ko so frɛ no panicho ma so ade a cha me ni mu a me ne me ye kasa panicho se me twen ha se obaba naka ya hwe nkwa ne dachi still on ma na me am san ko obi im say me ko hwese dia nkola ne hote na me koye me ko do me san ko fa ne chosa won fimi na ndi me ga sadia awona na wa na dwonso ho bi im dia ndi me di nkola ne be ko na me do mo ko go school say de be ya omoda chi na be basa na me fa nkola ne na bai me di nkola ne be go akra me di do mo be go school akra by 3 months me yere ntuma hwehwe nkola ne chi kwan da se bia nkola no ha na say omunia omuma kwan ya ana oba se oba ba fa nkola nso se nkola be di ha 3 months ama won ntuma me hwehwe omba as oba tan ame kura di ntia ma me di nkola ne ba ne se be ma odo ne yere na aka me di nkola ne ba se de be ya obaba na obetena wora se de ntuma hwehwe nkola ne da chi yi ama up to now ma ya fi na oba that means wasu bu se awona na won ware bi sadia matina nkola no mu ni me chance se omo school ntima ko form aba ena ono bae ne se o person ko bayi ne ma odem no se na sisi na wo so nware bi no o bayi ne ma wo inside na se akina bi ebutan fort na se na se wo se ma yi oni ma du ato ha e dey ansa na meka ntimi ma okwa ma nko yi ne ma bia o so nwale bi no bayi ne ma wo so ma ne yi ade o so bayi no ko yi okoya ko report police for match me nkotum na me di nko na sie ni se me ma ni hu ni ma ti eba na sa na me koy na me kofa me call police station ko tro me ni ma asem na me kofa nkola ni furu bia nkola na wono ba fi anopa na mo ba ye se o mba form ako oni si adi ne ba ye jere de me ka che si adi se me pa ni chewa omundi kan na me amedi nkola ni baba o si ompeni time mo she me na pa hunti ompeni oni de oni me kasa so di kana me pa ni chewa so de undi kan maba anti ase no so and there's idea on to me shame by force say me fa kwa number because oba ya nunjale ye no we fintin so undi kan so on ti ase dia and ya me ko na me nkwa na ba nti me bi dan ko radam na me sisi nkwa no na e pia bonti se me ko sata no ma afre patrol tin se o ma chini nkele de on ba ye de si de ya me nkwa ni o so mo meche wo se wai den se me di nkwa na si na omo ba so mo ba chimi ya me mesi me nko na oba ya no wo ma ni hu ba bia nkola ne wo e po na nkwa na wo me chen e da mo ba chimi de na me ni nkwa na me timi mbanga nim na mo chimi ye tie o
member then no more team here. Almost a mean for can't can't they mean to me for because police from Akoma 6. Eden and Miss I mean in market or remember for can't do come away into my mean cana me police station almost remember. Almost a normal TSC. I want a police access to the Dimate. No, Mr. Massa. May you be Kunu. To me, the Dimatam on marketing to him. So Dimatam there, and they miss me do attend because as some days in our last moon movie. I didn't know be a while as I'm now, but you'll be obedient at them say, or you're crossing the home for me, young Casasa. And then the Adana Casacasa, nobody hank of goodness, I say, may I resist for arrest into a mallock. And they get this, I say, I'm so like mean to me, Pajani, right? A number. If you're almost and nobody may check and nobody hank of Lugumens and nobody may check and call police stations. Make almost a mallock me. Say, my resisting for arrest in the nobody may call the mallock me. And they made them to stand there in me. As I'm afraid, Penny Bia, or fear you more by baby me. Baby, and I may age more. Or by us, or back as I may hear me. Frame Brasso, Sadia, the master to the Limna and Wabia Honor. Ashena, because of incarnate actions. Ne Mwab say. Incarnate action here. And grand actually, I saw my papa no to show him. It is Dachi baby. This is a Memphis and Member of Cotton Crassi. I think for Sudia, say when you're crassy, bra. Mamma, much more. Equai. Much more as if was. It is a no per se, or money better than home cry. Penny or woman, you say. And I say, and Quanoma school and crack and one idea. Acolano penny or woman, and you say. Penny or more 6 years, 4 months. And I get to a partner's was say. Get 1 or 4 years. Last one, on the undo. Obey 1 year and born next 2 weeks. You, Papa, won't to mean your moo, and Bremuno. I just say, one so bad you pa, what worry. I won't know about it. Now, said Bema would say, won't quote say, so causes and Colami and son. Penny crown 1 8 years as I would say now. And Yannick and Bremuno won't see me. And your woman say now, me look at a medium by. Now, be a runi crap penino or 6 years. Still I was shot. One who said ni papa etin. Now bet in pie, so ni oba. Wa worry I only yet. And yet yakase ye jib a barman. And today say can say, one who you never can enter a juma. Na baby will be what was our oba. Copem sem crano, penini benya 8 years. I will bet in your gem. Nanny is omu bet na nay party, no cry a woman no, unto me in crano. Omu yes, no, and I also wale. Tidia honor no. Enti, said your barn, our anything don't tie cry. I honor what's in the bus on our beauty. One casamite way, no caffon, a fool or mukakra, auntie, and I a mass salmon son a bear no correct, cause said you walk iron. Ain't no one your homework, you made no crema catcher. Obama to me, I was seeing catcher and say. Obani said, "Rebel, who bawali into while in a day. One can one a chi. Yes, I want on son. I would you know how kind. Quite be so watching it. Mecano cratch you. You know, oh, sorry. Auntie, Yarena, Yamwa, now crying the own to me on why. When we age in it, I did a penny in your 8. Tibo modern sober buana. Yet to me a hem crown, and no a boy. Yet I see baby, ye yanch move Francois, ye bebaho. Here's a champo. So, mammy, me dancing. So, my mom said, I brand ye. So, what's ye, the casse moi? And he said, you will see any near man, Nasatabe Yakakran. And I said, a man, you know, and to send me new me and noir. Her to a bibiano, your voice and out. We want more, or back cranny, dear, no one. Now, a baby, muya, that fay, that will pen why as to take it, your man. And no thing I would make phone soon. Suspicion. Who say, Queen Beman in the first one and one.
because kasam krampo edi enso bia na wo ye ne mabi wo akire ene ono so je wa fa ne ho adwene ento oba ne ye na dwene se wo gya na che enye one day eno ento oba no wo sinkete na kuma nyina ye fine odo no asa be ma ne ye hwe anya de oba no be sa wa ne biem ene biem so no sof mame awade ye ware katrama no ya de wan sabi akrokro okakasa ama obi ate ase obi hu mobo obi ate wasmase na hatuatu na sabi memen mu bi no mo de ware no emwa nya manyina so na wo mo ebete wase so ye hatua ebiem so no obi ya wako wase ho no mo wo kona nka bia nka hu mobo na ya ka bia ma obatan de woni ne bakasa otumi etie nanso sabi efu aya wo tuo na akotwe bi kra ne ye bi ene ne tibia ya wodadane no eno mo ne ade ne je se abufu eno ti oba ne de ani ewu mu no waka chi na busuafo no ente busia no so eta won ba chi ene ne sof mame obi ntwa ne ba ema ne ko wo aware ase o dabi eno nti no wo mo ajo mo ba no ene national no mo ajo mo ba no na kwa ne de no na waka che no bema untimi emfa nkoda miensa saa abreya wuni la osisi wuni na wona abedwa awo mo abenu aduane anasese wonya abotre na ensuo entongu so akoma emra fom na baba no wo hwe mo school na ne de akura bia ase ni ba bia ye kan say private school se bi wa akura bia ase enti wo metimi nye school papa akọ no mu mia afene busa na transe no mo ye nhye na nkola na koma kra no omutibi ko di ne ho na bia say ebi ko ye ne homework yi a who knows awaden ko betimi asamba obi anim tonto le boase no mo mpa ye no mbe ne ho ase na ekwa bi onam so bia ya emmo ne bia no wonto le boase ye de na nadwuma ebo no na say eba afom ni nyina won fa ye mpa ebo onyakopon enye ne bekasa aba bibia nso ayeyi so for me dance enso me eda wase Leicester Ghana for say amoase ba amoase eno ani yas kona ko gibi extra long heavy flow eso ne mem 24-hour protection kama mo ba wo wese ama ho atwa 0501390337 Gentleman Dental Clinic ye kwa kohwe yesen osenye obe polish obesi obe fele wanu be hram ni nyina no ye wa Brepojan total filling station na chiri hwa eho na yebutu Katima Herbal Center. Papa yi wo nuru se. O se ayem kuro. Nam sa ya de. O wo nuru. Prostrate. Ni nyina. Any fibroids. O hwe. O wabu yakwa. Eyi free ho. O be methodization no. 0246914717. BB Fabrics. Yen konko gibi. Materials. O wo ni bebre. Be no ye wo 8,000. Fe. Ye wo 4,000. Ye free ha ye ko. Ye wo 2,000. Ye kwa ko gibi. 18 series per yard. Amahye. Emu so ofe. Enyasam ketwa. Na ose selection ni sugusu koso ya banu women de bia kama 055-279-9750 Sister Natural Spices didi peche promotion jinam ye kono no ya wa ponche odwan ya wa akoko na ntwie ya wa fish ye oni nyina bi spaghetti and noodles enyasam ketwa ya wo ginger and garlic ye konko jibi na ya ponche ni de odiguma te ya ponche dan kwa ye kama sham yene enketenkete ene ye dia ye garlic ene ye dia ye ene ye dia ni bo no yenko sister spices the wodwa ma so airfu fo na so ede kokko jibi na najima bedu ene dia bedu mpampa so justice wo ho eradwa wo ho ombe ye kama 0243-535-025 midima fisa wani amawo Dr. Time da so ogine hu die nti nti obetwa brato ya de so ye wo pokuya sema yera ya de bia ebua kwa agogo otu ase ya de bia fu ani kire amo ya de so a na nkire so won sa 0500-727-215 Exodus eye dro moringa ye nkonko jibi any dandelion capsules eye kama tontoa mienu no yiwe mienu no yiwe mienu empresadako ni nyina be diabetes ni pressure ya de be dwane 0544-447-033 me pacho give us P capsules kokko jibi bema wa yemre kokko jibi emu kaw ebe free ho sisi yade ni nyina be ko sisi aloko ebe mu wagina so amo ye kama give us about Mr. ebe ma malaria ne typhoid ni nyina capsules ne tu nam nsan Dr. Somokwabi on e dia ba 0543-222-4700
The Lawson Company Limited. Delay my capsules. Lawson Law Care. Koko GB. Me my Omo jina ye. ye. Low sperm count. Ni nyina be kama. Udu sinema ni mu. Now die ya. Johnson tente. Ni nyina be fi. Ya na mu ya o ya. Ebe ko. Ejiaba so body bebre. Enyasem ni ni do. Ehia nunum. Wa jaba so body Dr. Lawson awije dwuma. Baby e to na duro to aduro bia. 0242133577. Edu twumwa. Mami oba ya che. Odi edu twumwa bites. Ogunro. Eni dane. Enyasem ketewa. Ni nyina ekọ. Sisiyade. Edwane. Edu twumwa malamis. Ko GB. Malaria. Ebe dwane. Edu twumwa tonic. Ebe mo ahihye. Mankapo. Ebe ma be ma agina. 0599415191. Echanfo bana. Osi ahaban kasa wote ne pampan. Na wote na bebuom. Ko. Spinal injury. No nti ahaban to so. Ni nyina be ko. Onsatia. Obetwem. Ekuratu. Eyefunwi. Obemia. Ama ni nyina afiri ho. Ententem 0244988004. Colitac Dental Clinic. Yenkonko yesen. Osinye. Ubeshe braces. Wani kire ho. Dental implants. No polish. Root and canal No treatment. omfele ni nyina. Ni nyina cleaning and polishing. Ni nyina wo ye. Whitening. Obemna ekama. Kaitre amaji my building mu. Ehọ ne ye wo. Patase ye ben Las Vegas. Ye nyina de ani kire mu. Tentem 0538250078. Tabita Clinic. Eya esabia soronko. Odi ebibiduro. Eni abrofuduro. Na akabom. Ya de ni dwane. Ententem. Ni nyina be ko. Oye home care. Obebe fi. Diet therapy. Aba be hwe. Awonjo da ban. Yenkoi. Cindy Junction. No hwe yen. 0260196219. Weye owura ya ofori asrewa shoe seller Kronoma Francho London osinema ame afinshiana edruso oba Tampa Agnes Abenese wa na ose 27th April no eye eda kwesiada St. Teresa's Catholic Church Kokofu Acheremade anopa no nwotwe owi abusua no betranse Kokofu Acheremade abusua fie ano awia donko oton safrado fu ina se eme omabo yura kasa uya na otrana Dr. Grofa Trance Pacho yo dia asema ya uti asema mitie my lady ya brand na nase menua be ma no wankasa ye seb o mu ade kwa na nya wasempa so wase de oye den ekokasa asemu anlie enti my lady sania ye menua be ma no wa pa na cho no ma me no so ye sran se a cho pa no ade ba no onyintum ana fun ba bu on so a ensofo no so no madaro ma ye ma me no mo aya mu so ensu so nkasa so enti eno so ka hu bi enti ye sra se ye nua be ma no se wa bible kwa se no be boni obenu ne ho no o de ne fon so ne boni be den e be che no enti ye nua be ma no onu ne ho dia ene nyakopon so eden asom enti nkora no so enya de obetima fom se ne ma le du kan ade se ye kakransa na watima be den abetete enkwara no ma lady manu asimedase wachira kwan ni wadwuma awe yo machira kwan otafo True Faith Church me wa hemburu mo hono na yesom na we de adwuma me pacho ye mesin ana so sidan aha me masankasa ho me masane nam yo ene fa telephone number bia no bi ya o services yo 0242 yo 5872229 ma mentia yesofo baako sofo Gideon o tafo True Faith Church first no man pontin se ye na ba tafo enti nyankopon enka ho me chia True Faith fo nyina enkwara ni mpanifo nyina nyame nka mo udio odifo Isaiah me odifo mu enti wo hiamwa ana so ho na mane me ma le nka me no ya dwe se senke obi ba akran so honhum ayi bi kra na anka adareten ma me kra nka ye bebo mpa he se nka nyame betimi ayensen kyerene a yo na me bo why try sorry odifo awe advert dey odifo dey nya advert numa ene bedi wachi ye we ka jodo abeto ache ah yo by lady ye chia odo atiefo sabe Dr. Grofa Trance America kre bi wasum ye beka onipadua no ho asem tientia yare eba na edo wokọ na ene ho asem ne ye beka ye bedi nkomo afa wo ho ana wo nsa ene wo na ye utititi e basa ede na wo ye utie radio no age number no sa na wo hwe TV ni so a fa phone ne twa be fra TV no wo ko drugstore wa ambre 0244 59 65
32 0244 59 65 32 mensa ene me nan aye mititriti me wo ho a na mitifa na edwame ede na kofa saa no mayiba a doctor for kire se saa yare ye yare a aku free ye nananum bepem ne ntinde nyame adom ye nya anu aduro efe ne grow fine mo je duro hwehwe bi drugstore bi a obia na pebi efi se aduro ba o man mi obia obani grow fine bia wo adanse a odifa ho obi se ne nani so dure no onum grow fine mo je duro no ene nyame adom ne ho ato no antika kre bi na akoma ina eboni periperi ene nyame adom ne nyina wo hu biem mi nsa ne mi na ye titiriti ene efiri ho mi da nyane anopa asa kronfo a yabo no mi honam nyina ye me ya ene nyame adom me nya agro fama gedro no ekọ saa na ye nuama no menstrual disorders eno nti na am ya to ye din Dr. Mensis oba bi wo ha emfie dukura no mu ne nsa onya agro fine no ene bibia ye fine obi se de ba na e ba tot obi se de ba intwa obi se de ba e ba clot nyame adom ene bibia ye fine de ba na obo ne nsa no nyame adom bibia ye fine obi se mpompo na ebobo no na epai ebo na epai onya agro fama gedro no ene bibia ye kama udware wi na ade afin bi ho ene wo so wonti bi eti nyame adom we nyina akode a yemfa gro fanye edro ne ene no me nsa ne me na ye mititriti a doctor for kire se ansa na obehu saa nsenkyereni na cholesterol srade bone awura ni padua no 15 to 20 years enti wode wa nati eno nti na ho yare no ye frɛ no silent killers ne yare edikan ye frɛ de pressure ye tosu mienu ye stroke heart attack and septicemia saa yare betimi ni wakoboko nenso yare no no wote wabɔ nkaye na emum wantie nkaibɔ no eno nti ne ye ka kyerɛ sɛ mre bia bɛhu sɛ wonsa ne wona ye otititi bia na kyerɛ sɛ ede wo haw na aba na obusa doctor bia sɛ de na kofa saa yarwa we numba ana o haw we numba do bɛka kyerɛ wa ne sɛ srade bɔne ye frɛ de cholesterol no efum ewura wonkyerɛ frɛ no artery saa artery de ni kwan sɛ bibia fam ka enuane nro a wadidi ye frɛ ne nutrients onframa a wahome papa na wo mu ne frɛ no oxygen no na efra mogya akɔ saa entrinum na supply ma nipadua ne nyinaa nti se base saa srade yi ekowura saa entrinum a ma mogya ne ntimi ni afurusa ne yie wo system num nti basa a mogya ne konya no a doctor for to the low density lipoprotein de o how bebre bebrew tim go from agedro no se de bebeboa abiebie entrinum ma mogya no de afurusa ne enya saa kakra emogya no anasrade ni ba begina wo mogya no entrinum ama oni padua no aye basa emframa no na efren oxygen no enru wadwene mu ntam se mframa yi enru wadwene mu ntam a ema wadwene ne cells ni se ewu ti de so wano ewu a na kyese wano echia wonsa dompedmu mu enso ntimi mpegya obi tia fom a osi watia fom so obi da anadwo a ase abono obi de oso wada anadwo a ase so ejagude nase ne nase hyehye no saa na oho a na ne tifa na edwa ne ga osi de trasia ase na ni yi atofom eno ne ye ka kyerɛ sɛ eyo haw wanhwe ye edo haw bebrew obi kra de o se wo gira fa akokye ana o da trafa akokye a na ne nase pegya ni nyina ye sɛ o haw a abadi padua no wanhwe ye na srade ewura ntiri mu na entirin wo wadwe mu paipe eno ne se wanya stroke wanhwe ye edo haw bebrew na agya wo kra ne se agya wa moato ne ye se saa bere a otimi kɔba kra na tesen na yare edo ato dem eno ti de se dum go fam agedro no se de bebeboa ayi saa o haw we nyina afi dipadua no efi se saa o haw ye a ye ka nyina no eye preventable chese betimi asi adokwan yare ya bobo yen bebre no a doctor for kire se emu 80% yen akasa betimi asi anokwan nti yantu ya bo ase na sankyire ne yedi a ye bete so anwa ne ye bedi a yente so saa na si kire so ye bete so ye te so a ye betimi adi ache ne ye din bebre di a doctor obekọ doctor beka kire so ade bi wo mu ye frɛ ni sodium ekoso nti frɛ de nkyire no kura mani biem sugar level ne koso nti asi kire mani biem saa na cholesterol level ne koso e basa na e de wo haw bebre na eba meni anwa biem meni namunu biem emema ne de edura nadwo na aye o haw mama ye edura nadwo a yentimi nye pressure nugo fama yeduro no se de bebeboa enye saa wakoma no begye ahoden nyina pompe se de da bia ye ba ye ka no wonsa ye otitiriti na mogya ne ntimi mfuro nko wadwen no akoma ne de nyankopon aye nhyehyɛ se me bia no wahoɔden a wo bia onye no fampo mogya
enti bema ahoɔden na wɔde bɛ press up no akoma no wagye o pompe enti na pompe mienu pɛ ana wɔyɛ press up mienu a na ɔda hɔ na wɔte so wonante duru ha no akoma yi na ɛbɔ periperi wodum go fama yɛdo no a ɛboa siesio ɛma nipadua na ɛyɛ fine yɛde nuade nro a yɛfrɛ de koko ɛne yɛduru yɛfrɛ ne xylem ɛda afra yɛ go fama yɛdo no enti wonum a ɛboa ɛyi saa srade afiri ntininum na nika sɛ wumum sɛ yɛwɔ nuade nro bi wɔ yɛfrɛ de anti aging properties wonum a ɛba yɛ kama ɛma yɛ fɛfɛɛfɛ ɛno nti ne ato aduro ne dini grow fine nyini fɛfɛɛfɛ nyini kama nyini na obre a obre no daachi wadi so aba enye saa bre yi a wodi ahoɔden pesika no ebeto mere bi amoa san de sika no akopa ahoɔden meba ne masa no wanhwɛ yesu a ebetimi asi efise yare no ɔno a nete ɛno nti sɛ wohu sɛ wonsa ana onan ayo tititi a memfa nsa nanse turumi ka ko hwe growth amagedro no enye sɛ obegyaw no no wodi pressure any stroke ene gyaw kwan yɛde yɛn akase ekoko na yɛ adure ya anwene ama na yɛ mogeduro soronko ti sɛ wo hɔ na so wadi so biriw numgo fa mogeduro no wakoma ɛbɔ periperi numgo fa mogeduro no wonante kakra bi na wo nsa no nan na yɛ otitiriti mesrɛw nante kakra bi no wakoma na ɛbɔ periperi numgo fa mogeduro no ɛbɛbɔ osiesie wo dipadua no ama dipadua no ayɛ kama obi wo hɔ a adeɛ kyi a yɛ nyinaa sɔre a yɛ ba adwuma yi ɔda so dampam ne honam nyinaa yɛ ne ya ɔsi abo no ana krɔmfo abo no obi kura de ɔse ne mattress na ɛnyɛ mesrɛ no go fama yɛdro no sɛ de bɛyɛ bɛboa ama dipadua no ayɛ fine ɛfiri sɛ baabi a mogya nnu ntam biara no ɛyɛ haw wonya yaw no go fama yɛdro no sɛ de bɛyɛ bɛboa ama dipadua no ayɛ fine yɛ maamenum yɛ papanum usisiɛ yɛ ɔya ɛde oto ase atwitwi wɔ nyinaa no go fama yɛdro no obi de ɔsi dura na dura wɔntimi nna saa na tie emogya nnuru adwene no muntem ana ntimi anya adwuma wɔ mogya adwene no mu yi a emre bia nya de obetimi ada na dwo efisɛ gi saa adwene ne da ansa na so ada wonu go fama yɛdro no bibia bɛ fine aduane si wɔ na wontimi ne dia yare go fama yɛdro no yɛnua ma no menstrual disorders ene de ma no so wo mate de oba bi wɔ hɔ a mfie du no mu ne nsa ɔno go fama yɛdro no ene nyame adom bibia atwa mfie num no obanto pad yare num go fama yɛdro no obi sɛ de ne de eba ɔte yaw kɛseɛ paa ene ɔno go fama yɛdro no bibia yɛ fine obi de kra ba ntwa gi sɛ de ne kɔ hospital ɔno go fama yɛdro no a bibia bɛ fine obi de ba na yi to clot mesraw yare emogya de eba wo sɛ ba sɛ nsuo na ani yɛ sɛ nwo no emre bi ani bɛdane na yɛ clot na abasɛ ewo no ayare go fama yɛdro no sɛ de bia bibia bɛ fine oyi oba infections adokro wa onu go fama yɛdro no bibia bɛ fine empompoi ebobo na epai ebo na epai a wona na kra nim sɛ o mogya mu ayefi to sɛ ko hwe go fama yɛdro no saa na odware wie na de afen dwe ho a yare go fama yɛdro no sɛ de bia bibia bɛ fine oyi oba na bema na so de ade efred atenka woni bia bisro ko hwe go fama yɛdro no efi sɛ atenka ede baby eto aduro bia obenya bia to nti na ye tu ye boase ni abbo afiri kumase e de aduro nkramam wo asante region ha bowura pharmacy drugstore herbal shop obenya grow farm yedro no na emom se opa bia tu a community herbal omrom angelos omrom apidank omrom Kolinac or Arstown Brazil require kewo Tinatek Sofulai obenya grow farm yedro ni bia to pure leaf abuakafo obenya bi saa na habme wasafo polehwa obenya bi ja pharmacy wasafo himfie Saxheba patase blockhouse ene so patase hwa Costa pharmacy wo pampaso yellow and orange wo mokom PFA pharmacy or Tafu New Road Tafu ya New Road ope 1000 cartons obenya bi ama Samdora o kejitia Luca from kejitia ge 3 Chris K e wo Sreso Angelos wo kwame antwi ho saa na Sompa pharmacy wo dum Promise Heba wo dum obenya grow farm ge bere bi ato enkranfo muntie wo nkran na opebi ato na opebi atu a ko kan shi drug lane Kinswa Keba Tinatet na naboache Angel Repass obenya bi ato asamafo Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grow farm ge dro no Kofo Bia Gapsi Pharmacy obenya grow farm ge dro no enkoko Hillside hone Fred Isaac Drugstore obenya bi Sunyan Kapeba ana Mose obenya green light so ho obenya grow farm agedro no Tachiman abibidro depot wa himfie opposite Takwani Pristia o was abibidro fie obenya bi Bogoso unique heba grow farm ho Takrade crisis the answer o old apology krakra obenya bi Elibo or the low Cape Coast Boachiansa ana pena obenya bi
mankasim associate station obenya go from agedro no wini ba bisa rade heba wa obroni and 1000 pharmacy tamale opike gombila ba bi eto aduro se ye pharmacy heba drugstore usu pe go from agedro no mogedro no edi koku aye no a wonum a na de e help bia na ekọ no nti e ka kire se wo ho na so unsa ana unan ye otitiritia turumika ko hwe go from agedro no a ye di koku aye no wo ho no wani su brew ye adwuma wa wiaso num go from agedro no wakoma ise bo periperiya ni num go from agedro no a bibia ba kama wo ho na wo ho twetwew mesra num go from agedro no obi wo se ne tifa edwa ne gagaga num go from agedro no a ebeboa ama bibia ye fine enam se aye mogedro soronko a edi mogedro a obia timito binti bowra drugstore pharmacy yanya so wo kasa enam a eto aduro no num go from agedro no a bibia be fine se de ye ka kire ye nuama num ne we your bar who menstrual disorders in sabuo mu hawa and go for magedro no because in sabuo no obi ho ade de ba obeka mu saa aka na wotwe ana enanum ama ne menses na ba no obebo bena saa mo bi atibi obi su de ye ha emfie du ne mai emfie num ne mai oto go for magedro na bibia be fine obi de ba ne o kire na etwa e ma ne friend tot bisira no go for magedro no se de be ye bebo ama bibia ye fine obi so de ne ba esom ko ba ko pe eno anu no wawie onum go for magedro no a ebeboa abodi padua no aye kama saa na bi no so wo painful menstruation dysmenorrhea yare yi pa num go for magedro no a bibia be fine obi so de ba entwa dise de no ko hospital ansa na yakọ ne pane ama natwa saa na ye wo de friend endometriosis wa wodie no eho ate tu yo message na sign na chikugu tusu no onum go for magedro no a bibia be fine nti da bia so ye ba ye bisa enua manum ana ye ka che enua manum se mu amu use contraceptives e de bo hom ban no eye na ebom ya mo men doctor no che se we na no moja befa enye sha ubewie no na o message na mma bi pa wo so a bedu na nso asiji a wo do kwan ti wo bi a wo sa problem na go for magedro no se de be bia no aye kama se de ye kan no eye dura wanum atu na otibi de dia ebuwa siesie o eno nti ba bi eto aduro bia se ye pharmacy drugstore heba yan kasa so wakasa e de na ton aduro no ji number no ne mbre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no grow fine magedro no if we say grow fine makes you grow fine. Yeah, that's it. Said Dr. Obai. Grow fine. No one for biama. Nyame ya aduma next week. Abibi na. Intimina. No so dum de na de ja. Sarati. Akwa yi se bi na. We ho a wonum na wo da na wo ya wo. Na wa furu nyina so se. David we de boko. Sarati. Na wo ye wadwuma. Ti abi. Nyame ka obi ya. Yeah, that's it. Anabram pa so be here bi akoma na yire ne mpana. Odi koma na yire ne mpana. Dog shirt yefe. Doctor de obo ne wa. Anya se beto doctor de. Na ni ate papa. Mate do. O te dress so so. Papa. Ne ka musu hwam. Sa. Hie. Ene ye pa me de kai mu bond de ade amempa. Obi wa fo ne ka na ne mpa. Obe hwe kra. Ne mpa bo ma gye ne ka. Ai. Pa bo mu ka ne fuka mu ka Oh, che. doctor ne ka mu hwam. Yankwe. Malady. Abrampa. Ya sema branti. Malady ene social media wade ndira ma nema we nyina ekokoso ye o. Sa ade so go share social media. Sam mom na mekan Malady. On se da bia ye di nkoma mekan wo mu se ye wo ye krom chichire ofenso chichire. Se wumfie peja na maame na papa hunu se woduru mpani fie so na hwe awade ma wo. Enti sa ne mafunu we sei abranti wuntimi ko gina wase anim kwa keka nkire no. Se seni wo je obade ne wo wala wo se de ne sanse mu wo se pache na se enipa bi heda de ne da ho ekeka nkwase asem bi o mo pe bia o wi ano san pache wo Malady se sa wade wo mo to aso se nkoso anka beba ne bewu adwendwini be ku no obadwiri ho bewu ahwa adakọ fa bibia no dakọ bọ na ku no ebi se wade a Malady ede ne besi se ono oyerete na obefa afon so ohwe so eduru ba bia nka nye so kwa kopa bibia tie bet eye die pa na wo ho so obefa phone na wo hwehwe phone so eduru ba bia nipa bi nsu anyansa won niam bi ho Malady se wo so wo fa wo yere ti a ebi kwa na fia niam bi wo so ye ofie kwa wo nye o ma ko ma yi enkura suku waja ne basa
ana wo nenam na wo gi wani enti wo ba fi a obesu ohunu ade pɔte enti ama wo te abonte an wo gi wani wo hwɛ nkura no ɛno so mfam wa ma enti abrante ndem aledi ɔno ane pɛ na ware go na agu na bata bia ni wa ma lady obetimi ahwɛ nyame anim ama ne bade ne sa ko ye gem da so mfa ne nsa nche gem yɛnche no da bi ɛne obenu ama na dibi onya awade metena fie ɛyɛ de na abeba ne namu obenya ne so ne de maladi no wɔ kan kwala na asɛm ɛyɛ ne du ba bi a mente de emema ne maya ne bi ase se woni na wunti no ofise chincha nkwa ne ma scout de mo ko en stress why wadwene se opeso hwe nkwa nkwa obede no hwe wo se class school akra school de obeti mi ahwe na class na wuntimi ti maladi abrantia no omra fom enuru so oje nkwala no ono ane ma no okosoro ba from ne ma so opesa awade no kra no enke yeyi a maladi secret ba ko se ma ne hu no anko wanyire no hu won hwe nkra ne yie ewa akra se wo ata na otwimie no bosome no waduro wadi gwa kakra na de ko oba no kra ba ka se papa ya wasesa na ba so yire on se chinchina meje dia maladi Ghana ne mra wo mo o ze ya bu wa man saba ko ho no ya bu wa man saba ko ho no next time or kwa wade bia maledi wade adwene ne nyansa beto ho unya wansi dia fakire o yire enem ko nya wansi di say na mpese ye de ye na okogi wani abonten de maledi enem ma no bia no beti ase o wonti ase ma ho enti nkone nam enko ba ko hibra emeka nche sika ni fie ana sika ni ubotom sa na wonti ase emma wo nya de opese o ye no ye nyina ye se ye ware a ye mfa nyansa ne adwene to maledi medasi pi abusuafo na chese ai dia na brampa nso akade akosia no yesre awade na ye wade no obi enu wa ne de ye na no so oba ne mpebre wo hye ne dwa na hye wo bekom Christ kana wo hye ne dwa no enu amu no enu oyi de ba kon ma mema bebre bo hye madwa ya ma omu ma kon ma ofie omu didi enu am na maledi wo didi enu am sika na ense na maledi ana me bisa se omu se yabo obi dwetira manahye no maledi ne ya na ye de ade a ayo o ma kon homa ono no free se manya de 50 million amount se fire adwumanti pampers a ono amu na be ye free titru provision store na omu bo omu dwetira omu no maledi wani be ba nso no wa chiska ni nyina de nti ahye ne se pampers no uyi ba ko afiri mu awu wo tinka te ba ko awu wo se asi kire awu wani be ba nso na asi kire school ba gali enu wo mu hu no edi ni do num maledi nensa ebesa eti mema no maledi omu power de na omu sura ko mabo ene mema ba epema so ne ma beda eso mu sura ko mabo ye tu mema before so wani mre na wonye serial so obeware no ahọ mane abusua enko wale enko dimpo no wale ene mema sura ko mabo dodo ode be kwa tena bia ba awe krob ne nsam bebrebe no betra fie awe confirm ne pork no akesu kill anum bia na ne yire ne matifie omu sura ware akonhoma bonti omu peso mbeware obia ne nam ne ba bi na mofo mema ntoma hem eze sabu kwa kofa ba na se oso wo hwede a e de asem kese beba abeba no eyem de se maledi wadwane so wanwane kasa brei ni tini ho mema no se bani tirim se maledi tinjiro no betana na so wo mpena maledi ya na mo toto ase etwetwa nse kan no ti abeba no wadwiri kwachiri open asem ba obekwa akopa cha odi a e dia pa dia akopa cha osa akogina wase ni makokafa maledi emema ni bi sebi omunsusu omwale omanyini honto ba adwene de ware no ebi ni wontirim uhunu so ye bema ezu na nipa hunu ana onam ewa awade mu obiana no kasa gwa nyansa bi anim uko gina wase anim wase nimpon ono awachim awu baba na wabawa no ka chensese wagene de na wale no ana ese wale no wana keka sansan sabon san fa nase hwensese bi okika kati nase maledi ono no wonye serious abrabom enkra ne de dia abije yentunufo no onko henkra no na otwimienu bia no onfo kanko gale kakra mu kakra sichire kakra no atoto pampers ni ade na ade ko acha busumi isia ensufo nyina be wusa abrantie wasesa nti yenhwe na yensiesi asem na wayire wonsem mema wo meba no ba yire wonsem wo meso maladi magina frunsem mesi ankania wade ne de mese chabo eyade bia yensan kofa mre oton no munya Facebook ne TikTok awade no maladi nsem ededa hono mu a egu awade nya asem ketwa wo share ne Facebook ya wo ma change numbers
wo Facebook o no send video no so send video malady yes ya wale na sa wade wei woni ma beba no suban na beba no so oni mo brante no suban sa wade a wukoi e ya wade beboa wo emwa no begu na mse tete de ne die ye kurom chechire ye mpanifo o mbeye bi malady wo mu no betena ni yahunu se abema wasi awade kwa so ni ahwehwe wo ne mem wo ntoma sei atade sei ni akosere eye malady baba ye de na mana wade enti asem bia ba mpanifo ni nimu omnim malady ne baba no omnim no ni su ene ne ban a wo ana me so me bayi omnim ni su ne ban wo enti asem bia nkofiri akiri mana abaye manso bia ne nei de enei obi ti US no obi ti Ghana obi ti Brazil no obi ti yes ye wale yadasi ampa so ni awale 0554931931 0548931931 na yanko yenim some I'm fed was 0554931931 0548931931 hello why hello hello Hello. Pacho Udin. Hello. 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 Pacho Udin Yentio. Hello. 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 Pacho Udi Yentio. Good afternoon. Afternoon. Epa Shoma, Nancy, went to any more my crowd, yet to any my wine. Away. Mintim any more mamma way. Hello. Somebody away alia, fire lia maho. So we alia and fire lia maha. Aye. Mudi mubi majimino. Hello. 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 Pacho Udin. Hello. Udin is say. Hello. 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 Pacho Udin. My lady, good afternoon. You the mind, bro. Yo, Ania, what is that? Yami Adam now, sir, my lady. Radiada Uroma, Yentie way. And I say, Yanko don't sit out. What do my powerful? You best at you for say. The same go honor or more and radio shop or more trouble watching. Sebi, my lady Tono or Yakala. My lady or Yamayano. That's so any. Now the friend or Cate, my own two and Maya. Sebi Faber, you know, one Cata ye. At the point will be a Mayan Cata ye.
ne nyɛ ko kra kamaledi on say na dadeɛ ebet na radio so ya mai dai awro funa yedi no eno so kyerɛ sɛ maledi bye bye medase yɛda ase anua hello 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 mpacha Jawudin hello Jawudin ni baby a okasa free me pacha o mi din de ahobrasiem efi poso you wa jam brasie ntie o ya maledi de me kan nyame nhira o amen din de ahobrasie me din de ahobrasie jam brasie mentie hu TV ne so kasa ye tie yo maledi de me kan nyame ko nhira o metie station na tie na mi duru ho na mi hu se wo program no maka ho because no poso mi TV no me say metie wa program no kama pa ni pari ba ho no de nsɛmfo ba untie no uma no enra e me de say ge bi ba ho a obeye nsɛmfo a ofoko no ka kire ne say ne oyɛ no on kotimi enkotonhio eye me de pa se woman ni hu say se bi abrabo no say ene mistake ba ha kina say we de wo correct ntini dwumadi a wudie ndie nipa pa ho no wudi nsɛmfo a wo ka kire no mo hu nzade a oyɛ ne so oyɛ akatetie tira na esi ne tiri so esene obi dwadie because 1.2 obi be enya dia tonade e dia bobla dia boy tiri so wo be gina radio so e be tire ye me kan se nyame nso nipa nba fo no se udi na tem ni etete wo yen so e di asundure ba nso no na wa ye nyame nshira wo pa na ga no nso e kala ta wo nti wani mu no se dia minister wa papa me bia wo den sem fon ba ho ma wo tele no emiti no ko so ana ye atiba pastor nyame be shira wo me da se pa jam brasie so bye hello hello Pacho ba pa udini baby akase free e pacho me ka so nyan yo yentio e from na ya badu yo ka chire bedu yentio good afternoon amen shibaw no papa o ye amen shira pa mo tian fra do mo kwa do mo amen amen yo ka se mi one born my whole program in terms of nothing that's mane di respenya me ho mo bro so on to ni super fan fan wu so come on no telephone na uma ba that's pa ka chire bedu sunyan that's so bye hello 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 everything for infants different type of jiname betobi ebwani ya fofo ya tete so yes our anchors come be wo Abyss Plaza femi che papa bi edami ko she beshebi femi bango papa bi edami nsa she ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop bibia wo Abyss shop betobi cotton betobi koche eya fofo la fo ya tesu bla adeshe market Abyss Plaza bye bye so what about what your papa be na you what you say brema we yeah this is my secret give us pea capsules hema wa ho din confirm na want to me to my din won pem give us pea capsules overdo as mama ono ene me lawyer anti wo lawyer no na she obotom
Give us cold capsules. Say yes, is ya red na wo so ko di du ni pedem wani na wo posa amamman entimi ma wunja wonan yi wonum give us cold capsules obey free lawyer give us cold capsules and give us pea capsules hey and give us free obey chinasuma men what if you do what you do kronkwan na efa give us cold capsules a painful about one more menufu ne nkwada wo ne fie du mienu kan Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and neck. Because the brew. A yama money mema. A yoku ni sisiari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my mema brand. Na a yemme. Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. What does ye? A yen chuma. It's a living testimony. Corner Judy. What can't keep? Yeah. I'm sorry. Obie to me. I just have pain for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA, AJ, a dready and cratoi atom. Hello, me dey grow fine. Wonu muato, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echra se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuane nuro. Ma wutumi didi. Grow fine herbal tonic. Wobenya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Sa wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwade nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. I got Yas confidence, I got Yes. We got Yas protection, I got Yas extra long sanitary pad for extra comfort. We got Yas protection. Ojo, that's a foul. Coconut I am team. Anyway, female strappings. Oh, this is a go view. Test view any capsules. So the mawa. Say cuckoo, I am team. Wifey menstrual pains and estimate. Namison and say wifey yare or choir sabia. And no missy when you're malaria. Me call ya no mammy malamis. Me buy an and ben malamis say wifey. And you don't know crown what to see say. Me cry when yamaqua. Oh, mammy tonic be. Bra. Mrs. said, me fear to move. Hey, honey. Into a bad and I can't want some son. Oh, baby. Oh, my baby. And you were Channel open for or bad time. I all my abofrano for. And I abofra only in fear do me 8 me for said. Obenya biato I will pharmacy shop, herbal shops, any over-the-counter medicine at to phone for 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Hey, middle. Now then I want to why you stay
Fusano. Eh, on no quanono. Jama wa bre. Akos, send your men sending me name which shemeno. A moye titriti. Mean to me pon sorry. Who name one? And me free don't buy and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't numbian san wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusaneno. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now na madam for coffee po catch me say. You work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 gusono. And yasem ketwa. 3P garlic mixture. Woko to jene waposo na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jane se edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny. So wante unipeduasia, wante ayaresase. Over the years, yantiasi, afei na yabehunu se, sa 21st clinic edasonko, ewo herbal ayaresem. Ono no di kan, ema Ghana for eti. Mayehu se, yewo yarebia, ye frano sasiatica, ansonwa, oyenshishemu esibiaye kasia, odeye sasiatica enshishemu no, ema yebehu se, sa yawa yeti free sisiachi fire to ase fire nema besi fom no se kobase ehututuye eyewoya na etwetwenwa na eyesiatica sa siatica nimdie ya 21st clinic ofa baye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efri sa omoto asintini na etwetwemu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosa sa siatica yade no bi nanso se original ni wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540